चैत्र 15 गते तिनकुने जुगु जुजुबाडी आन्दोलने छगछे मि नया एभिन्यूज टेलिभिजन या भिडियोग्राफर सुरेश रजक मन्ट मधुम रजकिया वंगु बुधबा एया लुटी चोंगु दिपे नेवा परम्परा कथ अन्तिम संस्कार यागदु वेक यात अन्तिम श्रद्धाञ्जली देछा त मोमो मनुतेगु दिपे बोटी दुगु ख मधुम सुरेश रजकिया जन्म 2048 साल श्रावण 4 गते जुगु ख रजकिया मृत्यु मि नया स्वयान नियोजित थंग जुइ फुगु थेगु आपला बिकिदेगु थापुगु छोले खटाया बारे निष्पक्ष छानबिन याना दोषिया त कानुनी दायरा हया कारबाही या मागु थापुदु रजकिया लुमन्ती फ्याथासे श्रद्धाञ्जली दिछाएको जाजोतक ज्याचुमुदु अंकल